Kuri lo sisi pedas by pi shani video hani channel jonga. Tekani kesini ngan peni pi ya ko modify nomor kwa ban modify khniat ni baik ni deka Royal Enfield 94 model kwa modify khniat peni pi kata kumno ngale mata kesini pro hisingi mo. Yang peni pi khniat kani hang ni kadon kani deka Flight Mahindra deka scooty bang ngila de blau ngila snap pair bat lalut nadu kesit nadu ki khot ki khwat ki jenat hang ni kani deka 150 Pulsar kani ru kadi kapla dep ot la dep lek babun hagi ke kesit la change dak away kani kadi 94 model Royal Enfield Bullet but ke jungmut hi kalong man pen kelalut nadong sedong but kani kadang de stock lut naduk kesit haduk ki tayar haduk ki handlebar tayar nak khmat ru man khamrit no kani wanang ni penrit no ban pen kham no sedien kham bakan kham suk nabata jengi ki size khasi nomor ni ki barit ting hapan penlingkot khniat nomor bakani ke jarong pala yang sepet kalau long dur kumno wandur kumno te baning kong te de ban sulalu borokhai tang tang sepet nom nom mekanik rong ba lagi. Oh ni Rudy Way mekanik teman. Mati. Oh ya hak mati deh. Itu lah syang ni kenop tu.
Kistikar kiba dan kamu borok hait na batago ka bike penle ibalit hani ibla approve ha bala adon experience ko syakay ha di ilong ibali ranjo ko pon berkerong na iba di lada dan kam rong lada dan kam stikar mo ka di tanang ni mulai nong somar hanay hay kerong ro hanay hay stikar ro hanay hay te kani kalau longkum ni kiba dang sam tay di stang side box bat banai ki wiring knet kan side kebede bat ki light hang ni mitar headlight tiba bentas right dulu nomor tangka umpanyang rong pat tap kedang thli dingrung ten dala la w kita brokhoi nang ngan hab ban yo ban tas right sidang size kena konsol kembar gan nang ni rendah mat bat kistika ni yang tai tenre kani ke structure ke ba ladap penkelar lalong do ka main modification ladap lut wana ni mung wana ni pinyak ladap kani ni kena udi bajudan lang pangan adu usam-usam du pada sedang sena adu benda ladap mencau lah komen ni ohoi mung padang rong hoi udang nang kentin. Tuh Lisbon.